Tirbam din mun jong hi ki ho khu la ho jong hi ve na hi le um by road na hi ki chi the ta lo in jirbam lang ki lut the ta lo in jirga asama hi bazar ki kai ji hin by road hi the lo pha na hi tuilam sangai ki chi ki ji hin chom khat la ya chom tuilam sang jong hi tuya hi ko nga ki tola bazar ki kai ne la cha ki la ji hin tu awang hi ichi ko nga chi jing jong hi ki chi the ta lo hello friends tuni phan hin jingka langa chun video chom cha ina siamovin jirbam den mun ina savin ere chi isina lawa het si chit lo kitile tuni a zani la a thil so aki ha chin lo lai ki sei pen chu tuni ki ha chinin puna pivin hi achun amy e ho mi hau zo el kiti pangmol ho hin ama hi loinu hi omdan hi naw nei di ai mar kholina relief center ai relief camp a he ko hi di hi che koi na ma villa ga chin a hi assam to jirbam hi ki boundary hi a cha hi che sam long ha lu la sama ki mana ai panga long hi jirbam sunga aklapur muslim ho ko a nga ki pa hi ti chu ki chi ta ni movin ama ni se ki se da na hi mi ni honin mi khat hi tu ni chan tu pha chan gi ya he ki munai lo in khat pa wang hi video ang chu in mu di o hi in puna dum hle jingin tu lai he thi khat chu hoi lai zo se ke ya yong hi wa do le le ti hi bol lo wa pha ai tan aji chu ama ho jong lung hang sadima amba hong ki lung hang sadima ki uma ki phula atu a tai ki kai mang tu a mi hem bola ki bol gam ta lo din mun ai tan ji hen ching thei te nin kho mangai te ti ki sei do no min mi hemin ko hi pathin khu na hin hi jong le man ki bol khel thei ti ang sei do no movin chuting le jirbam din mun jong hi ki ho khu la ho jong hi ve na hi le by road na hi ki chi the ta lo in jirbam lang ki lut the ta lo in jirga asama hi bazar ki kai ji hin by road hi the lo pha na hi tuilam sangai ki chi ki ji hin chom khat la ya chom tuilam sang jong hi tuya hi ko nga ki tola bazar ki kai ne la cha ki la ji hin tu awang hi ichi ko nga chi jing jong hi ki chi the ta lo e san ho khui ki palpa ji hin ichila yong hi ama hon ina mat pawa ina kai mangwa ei tha jing thei din mun hi tan ya hen tu ahin jong khusung haus hon jong village planter hon jong kha ta win chilanga hi ai ti teng ki hong thei dam ti teng ki che thei ding ham ti ke ta lo ne la cha jong hen jo pha ting le hung ki khasam hen lang le hoila ki la ding ham chele dam mon ha san om le hoila ki la dam ti yang ki boya tan sam jeng yang ki phathei ta lo sama khu sam kachar district sunga khu kachar meite yong tama hin ama ho jong hin mi meite le meite yong ki thiam tu wa ki lung ki laina to pe ti hin pan la khom di hi ti che sa hin ji a hi lai ka ki ho boundary ka la cheng ho hi ka gen thei khle di hin ipi yong la tauna ne hin delwin lang gen the asan hoi ki tu ding hi jong le chuti ta lo a hi ti ani la changol a hi lo le dam mo asan ho tu lo na di wa he taun aun ni gel do di wa video chom cha jingka sei get chin lo wa video khat ki sim thu chu sei chen na to go ma thilum da nyaw cha ken sei be ti chu chom lam pe na en he devin hin tin chuting jong le tu zan sunday zan hin tu zan jinga khabar ki mu na hin a e galteo e sante hin chiki ho khula ayong hi mung bulu dinga attack pol dinga he ki sahi ti khabar ka movin thu su la so ki zan ji a hi lungding lau ta mi pi yong ki uma hin hi chi ho a jong hi attack na ho lo wa lungmung lung thinga so mi ki na the ding en jong taunan hin delwin ti hi chaina ken sei tha he ki pa e ki mu to kit ka ba ding en dam se oitin chan chu kha pe dinga siam thei dol hin te